Gospodin Zijad Rabić, pozivam gradonačelnika da nam se obrati. Poštovane rektorice, uvaženi prorektori, uvaženi ministri i ministrice u Vladi Tuzlanskog kantona, poštovane doktorantice i doktoranti, uvažene rektorice i dekani, profesorci i profesori, dragi gosti, dame i gospodo. Danas je dan ponosa, dan kada slavimo znanje, odgovornost, izvrsnost i budućnost. Danas na Univerzitetu u Tuzli promovišemo najviše momente naučno-istraživačkog rada, vas, nove doktorante nauka. Vaš put nije bio lak. Iza vas su godine predanog rada, odricanja, intelektualnog rasta i dubokog traganja za istinu. Vaš uspjeh nije samo lični, on je i kolektivni dobitak. Jer svako novo naučno dostignuće, svaka odbranjena doktorska disertacija jeste kamen temeljac na kojem gradimo naprednije, pravednije i konkurentnije društvo. U vremenu izazova ekonomskih, ekoloških, tehnoloških i socijalnih, vi ste dokaz da se znanje, odgovornost i vizija mogu pretvoriti u stvarnu snagu. Vaš doprinos nije ograničen samo na akademsku zajednicu. On se preliva u privredu, obrazovanje, zdravstvo, tehnologiju, javnu upravu, kulturu i svaku poru našeg društva. Vi ste most između nauke i svakodnevnog života, između teorije i prakse, između problema i rješenja. Država koja ulaže u znanje, zasigurno ulaže u svoju budućnost, a društvo koje vrednuje doktorante otvara vrata inovacijama, razvoju i stabilnosti. Naš univerzitet u Tuzli, prepoznaje tu snagu i ponosno danas promovišemo generaciju doktora nauka koja će svojim znanjem, kritičkim mišljenjem i moralnim kompasom doprinijeti razvoju Tuzle, Tuzlanskog kantona, Bosne i Hercegovine, ali siguran sam cijelog regiona. Drage doktorantice i doktoranti, vi danas niste samo kruna jednog procesa, vi ste početak. Budite glas razuma u vremenu bučnih dezinformacija. Budite lideri u sredinama koje trebaju viziju. Budite savjest društva koje često zaboravi koliko znanje vrijedi. I na kraju, želim vam da budete nosioci zajedničke perspektivne budućnosti koju možemo graditi samo zajedno. Vi niste samo narod, vi ste temelj našeg društva. Stoga, u ime svih građana